ulan na good siya, guys. Oh, I love this view. As always. Reindeer. We wanna good siya, guys, but I'm here again in Barili. I'm visiting ni Makra gyud sa helmet. I'm visiting my friend Josh and mo ni ilang beautiful garden. Daghang kay buwak. And nakoy video sa katong hiwa pa nila dito. Gusto ko yung uwan. Just me. Manood na ta, guys, kay basin managhanta. Chill kay Skid Row. Chill Skid Row. Hello, mga YouTuber. Ano mo yan? Red. Rain, ikaw tong YouTuber? Ah, hindi ko YouTuber. 1 year after. Busy na yung usa dere ni was kitchen. Kaya na yung mabot bisita. Jo, best in presentation kay siya. Busy kay si Josh. Kaya na yung mabot VIP. I'm eating. Look, sabaw. Round table kay mabot si Mayor. Nice kaning house nilang Josh, guys. Itour ta mo ha. Pretty kay lahang sa amin. Muna ang goals, guys, sa balay. Goals! Oh, kailangan na dyan tanom sa sulod para ma-detoxify. Oh, like, oh my gosh! See? Oh, nawa ng ulan. Okay, nice kayo ilang interiors. Alcohol before you come in. Hello, yagit kay ko eh. Oh, plants everywhere. Like siya kayong mga carpets. Welcome to Josh House. Oh, gusto mong mag-alak Cleopatra diha ka mahika. Yo! Busy po si nanay. The kitchen has a lot of food. CR. Okay na kaya labo. Labo, okay na kaya. Lumalaban ba ka? Fiesta, DAKIT. Alay, Happy Fiesta, DAKIT! Ano? Fiesta, DAKIT. Control ka. YouTuber day ko. Friend ko ni Josh. Mulagi? Dayon. Happy Fiesta! Chill, guys. Mga friends ni Jess. Chill sa sila. Ayahay kay diri, guys.
Bye-bye, Jesh! Next year! Bye-bye! We have Shamrock products. We have... Ha? Bukarilyo? Si Zeno ng ganahan, anak. Pili daw. Number. Aw. Pagi day. Bangat. Pili. Ang gagmay lang. Ha? Ray, panit lang. Oh, 100 na siya sa ma'am. Kanila? Pili ang gagmay. Tulo 100 na ma'am. 1/4. Nay ka itong may unod. Na. Puro panit lang. Tulo 50. Tulo 50. Unom. Nom. Spicy. Tulos na lang na spicy. Spicy na lang ni ma'am. Okay ra. Pila ko mo ma'am? Apilin ng pagduha. Apila ning nga ni? Tulo 100. Tulo kayo na. Totolo po di anak. Tulo lang ane. Ay ko lang. Maligit silang anes ma'am. Ha? Unom. Unom. Alam Ano? da. 100. Pila ning? Kana siya 100 na ma'am. Drive me. Pili ang banana chips. Banana chips food. Pila? Tulo 50. Tulo 50. Tulo? Pili lag tulo. Ugo sa ani. Baka banana guys. Gahapon pero mo ga-open? Oh. What time mo open? 10? Kuan. 10 to 10 to 10? Ah, okay. Every day? Every day? Everyday. Gapon lang. Ah, what time mo ay namoy off? Namoy day na wala mo? Kuan, mga 8 or 9. Ana. Open pa mi. Ay, I mean, unsa adlaw na close mo? Wala. Wala. Ah, okay, every day na open sila. Okay. Oh. Pintahan din ko ano. Paano to 100 ang kanin? Ayaw lagi dito. It's raining men. Masa na kayo me. Laban. Laag ko more.